svima što ste došli, hvala polaznicima što su bili dio ovoga. Znači, ovo je bio završetak jedne lijepe priče, to je bila radionica Pape Krošeja koju vodila naša Mires. Ovo svi izložbeni primjerci ovdje, to su radovi vrijednih ruku naših polaznika ili polaznica, jer smo svi bili u ženskom rodu. I sad će Nivija se reći malo nešto. Hoće. Kad me Megi pozvala, ja sam bila sretna. Mi smo već prije pokušali organizirati radionicu, ali to nekako nije išlo jer je bilo vjerojatno nedovoljno zainteresiranih. Sad se kritična masa zainteresiranih povećala, a grad je bio divan jer je dao sredstva da bi se radionica dogodila. Ovo sve je izvan mojih očekivanja. Ja sam naime tražila posvećenost. Nisam htjela da mi neko dođe, uđe, otiđe jer je za polaznike bila besplatna. Ne volim kad neko malo nešto prčka i ode ča, ili ćeš raditi ili nećeš raditi. Jer ja radim opet 3 puta više od svih, zato što mi je jako stalo kad sam već došla dat znanje, dat onoliko koliko neko može ubiti. Ovo su fantastični rezultati. Neki od njih se nikad nisu sreli s papirmašom, neki su se zarazili jer im se svidilo, neki su napravili 5-6 radova, neki su, kao što je Jadranka napravila, jedan jako složeni, 8 dana je trajala radionica. Trebalo je trebati samo po 4 sata ujutro, ali se dogodilo da se radilo i duže, nekad se dolazilo popodne. Evo vidite, došlo se i 8. dan umjesto 7 dana, jedan za postavljanje. Ja sam do malo prije postavljala, mogli ste me vidjeti da idem sa selotepom okolo i da lijepim. Od 9 sati jutro sam ovdje. Jako mi je stalo bilo da vi istinski vidite šta su te žene radile. Svi komentari su moji. Oni su naravno osobni, možda su malo i poetični jer je to meni tako divno što ste napravili, to mi je pravi poklon. Htjeli smo se izložbom pokazati da ono što je svakodnevno i dosadno može postati itekako igrivo. Smeće koje bacate krije u sebi lutku, mačku, ribu, stablo. Budete li htjeli, kad sve ovo pogledate i pročitate, jer piše što je od čega nastalo, možda će i vama doći volja da umjesto da nešto bacite u smeće, da sjednete sa svojim djetetom ili sa djetetom u sebi, znači sami sa sobom, i napravite neku novu vrijednost. Hvala Megi puno za ovo što si organizirala, hvala gradu Šibeniku koji je to prepoznao i podupro i hvala Azimutu, strašno volim ovaj klub. Ovdje se strastveno organizira, radi i živi stvari koje nisu use nase i podase. Dakle, popit možete u svakom kafiću, pojest možete u svakom dobrom restoranu, a ovdje možete nahraniti dušu. Eto, izložba otvorena. Poslužite, tamo ima rakije.